Ngā kōwhiringa kounga a ohima. Ki te tākoro a popo. He tiriata hau e whakātu ana I ngā mahi hirahira a te iwi Māori. Kia titiro atu tātou ki etahi tau tōhito no te ao toi e mahi ana I a rātou mahi e ora tonu ai o tātou kōrero tuku iho e kite hoki ai te ahurea Māori. Anei ngā ringa toi e rima. Namatahi, Creative Taro. He kai tui tui kākahu a Jordan Tuitama, kua panoni ngā kākahu tawhito kia tai e arawa. Me te aha, he whakapapa oroto e huraina te tuakiri Māori ki te ao. Namarua, mana pounamu. He kai whakairo pounamu a Joel Masters. E rongonui whānuitia ana mo ana mahi whakairo heitiki. Ko tana momo taira whakairo, he mau pūmau ki ngā taira o mua. Nāna I toia mai te ao kōhatu ki te ao o Naianei. Nama toru. Matara Stokes. He kaihopu āhua e matara ai tātou ki ngā taira papai o te ao auaha. Ka huraina ia I te tuakiri o ngai Māori I roto I ana mahi katoa. Nama whā. A Josh Kiwikiwi. E mōhiotia whānuitia mo ana mahi toi. He whainga nā rāhiri he ngāpuhi te koroke nei. He mea whakātu ana mahi I te ao Māori I te ao o Naianei. Kamutu Brandon Te Moana Nui. He ringa tohu he kaihanga kiriata mōhiotia ana mo ngā hōtaka o Ram Raid Mums. She is not your rehab, stolen children of Aotearoa, me pālai. Ho ngā mahi he mea whakaoho I te wairua, he kaupapa ka mau ki te hirikapo a haere ake nei. You can sense you're in great danger. Ēnei ringa toi e rima e mau pūmau ana ki te ahurea Māori. E puta whānui ai tō tātou tuakiri, tō tātou ahurea ki te ao. Tirohia rātou, a whaiahia rātou.